clear tu le ngai thatu te chibai ka buk chu February som pali khan sang ni somni panga tang somni paruk Indian Super League season kheltran ani a hun rei tak ISL mahun chian lo nuin ISL khelle thei ani ta hi alom oma Indian football ngai na tu te hlim mel kan hmule ta ne tuntum Indian Super League Z chu a bikin kan mizo player ten bul an tran tha a borok pon ron nei ngal view hlomane alom om tak zete video masalama kan soitong khan tun season ISL-ah hian team som pali anin ela player zathum som sari panga registered an ni a chung zia somli pakhat te chumizo player ten ni kan state pachiat zia ngai tuin Indian football a hin kan tholok maya chua chapa kan la cha thazuya team player poimo engemaw zat anom bokani tun season ISL game week ni na khelzo ta ka khan mizo player pali ngot main goal an khunga an goal khungte atlas ani mai lova apoimo tel lai kha apoimo lai chu ni East Bengal Sporting Club Delhi te anin ma chontum khan East Bengal lamin 4-1 zetin nena an changa he game a goal lut ma sa pani te mizo player te khunga ni Augustine lalro chanan he game a goal ma saber hi khunga he goal hi tun season Sporting Club Delhi goal ma saber ani nge a team te chakpui zolo ma se goal poi mo le chin chia tlak takani a goal khung dan hi lo entai la atlas khop maya defender kat nuwa ko zetin a pet lut ani a world class player te goal ni omoi ani Premier League Champions League FIFA World Cup vela poni se aza pui om ho lawang hetiang khopa goal tha ISL level kan mu hi adang dai ve shimshima kan mizo player ke atanga chuak ani helom oma kan talent nei that zia a pholang chiang leng ka sia tin Sporting Club Delhi laka East Bengal goal masaber hi Edman lalrindika khung ani ve boka along shot thazet mai kiparin adang zolo ani a goal thatak kan mu ba ka he goal hi East Bengal tan an sipur sut na goal ani boka apoimo tel boka ni Edman hi mitam tak chuan kan hre ome a ball thiam zia le a chevel munom zia te kan soi thina I League lama interkhasi a champion pui nuin Indian club thaber Paul Kolkata club hlun le ro pui East Bengal azomani a chethangal maya alom pui omane East Bengal in tun season an game masabera Northeast United sithum fayan ne tum khan minute somruk thleng goal khatma alut lawani amaro chu sapatang ron lut Edmana Khan game aron thak danglam chiang khop maya goal le season ei lova amaro chu a teammate ten goal an khung theinan khan a thok rima a tho hloka a thian ten ming thatna an chan theinana thatho tu berani kan tinge tichuan East Bengal in an game ni na Sporting Club Delhi an ma chontum khan Edmanan in khel bul aron tanta amaro chu a khel thiam na winger angine mo striker angine mo chhor ani lova central midfielder anga chhor ani thunga amaro chu alo versatile phian maya central midfielder role pokha thatakin a hlen thei maya goal khung ba ka atna thatakin a thoka midfielder ina ti tur ang khachu thatakin ative mai bokani East Bengal a hian mizo player paruk ngot mai an oma Edmana David Lansanga Vanal Peka Ramsanga Jerry Moyle chungnuate anni tundin muna defender chungnuwa chia hi regular starter ni ma se Edmana point ngai poimo a hlo chhoutana North East laka in khelbul tran lo ma se Sporting Club Delhi laka ero in khelbul tran tirani David a post apatanga dalu thin ani bokani tin Odisha tang East Bengal pantu Jerry Moy po ain lan thuai tura angaila Ramsang le Vanal Pe ka te po in lan thuai turin du sakna kan hlan boke Mumbai City lam sei vele taila Mumbai City lam point bul an tan thakop maya game ni atanga lachak ve vein point ruk an lo chuak to ni heng game ni ate hen goal khat ve an khunga goal khat ma an chualo thuani Mumbai City hian an game masabera Pritam Kotal on goal mangin Chennai FC laka nena an changa point thum thutak an hlo chuak ani an game ni na hian captain Rinzuala changte goal mangin Khwalmola Kerala Blasters an vatne point thum thutak dang an hlo chuak le bokani
season kal mek a hian ISL team na chak vek pali an oma chungte chu Mohun Bagan, East Bengal, Jamshedpur le Mumbai City te hian ni. Kerala Blasters laka LZ goal hi tun season ISL-ah Mumbai City player goal khung masak ber ani captain berina ma ashwai hi ain me hlia ni. Mumbai City a hin Mizo player pali an oma chung zinga pathum Rinzuala tluang le aval pui te regular starter te an ni kumsom ni chu lo pa zo than puya pui po hi sapatanga da lu thin ani ve bokani pui hi kumla nau pan ngai tuin khel mola che daner apui tling loi si number 45 aron ha chu Mumbai City pui hak thin kha ni nge chevel hi alo en thin alo chik thin tan chuan pui khel dan nena anin anzia in muthiamin karinga he nau hen theina sang tak anei Indian football minglian tak ni thei tur zinga mi ni tuna chuan Northeast United lam hoi vele taila Northeast United hian tun season ISL an game masabera East Bengal sithum fai zetin an ngam lova an mol pho chiang hleni an game ni na Bengaluru an machona khol mola sipur masazoka an tanga amaro chu sapatanga ron lut Rinzuala goal mangin an sipur an suta 1-1 ni nin khela topa team ni 10 point khat ve an lo chuak ani Rinzuala goal hi lo en taila atlas rem khop maya center back Asir Akhtar ball verlu lu ta penalty box hunga thazeta alak thak nuina pet goal zui ani first stats small mai kha du tu sam ani world class level ani first stats baka finishing po thatela he goal hi tun season ISL Northeast United goal masaber ani nge point lo chhuana goal ani boka chu mai ani lo Rinzuala tan atlap thara a goal masaber alani cheu boka chu wangin goal poi mole chin chiatlak tak zong ani chiang Rinzuala tun din huna Indian striker thaberte zinga mi ani kumsomli pakhadu pa Sunil Chhetri IO tour thlâktu turangai kanrin ber ani Rinzuala hian sang ni somni pathum tanga somni pali season khan I League goal sompanga zet mai khunga I League season khata Indian player goal khung tamber ni nge in Sunil Chhetri record aron thai chiani hemi tum hian Mizoram le Manipur inkara buaina awma wangin Rinzuala hian Manipur club pahni traw le neroka te ma chon theilo ni khan ka hria ma chon thei ni nga che table mong phau pahni te an ni an laka hin goal khung ngeina arin oma goal sompanga ai tam khung thei turani engponi se goal sompanga kan lung oi mai angai ni tin season masa khan Rinzuala hian league goal som pahni khung le boka tun naya season nu nung pahni atangin league goal som ni pasari zet mai khung ti na ni chu Indian level chuan an game khelte atam lo wangin Indian level kan ngai tu ani chuan record hi pui takani Rinzuala soitong khan Sunil Chhetri record thai chetu ani ISL season bull aron tan tha thompo nei ngal mai ni goal moi taka wangin mi pui de star ron ani chu wangin kaptan mai ni lo ramtan po player poimo le tangkai ni chhoturin du sakna kan hla ne tin heng kan soiba ga Odisha lama po Mizo an nuala an game masabera I League champion inter khasinen goal lovin anin neto ka point khat ve an lo chuk ani hein khela hin Odisha lamtan Mizo pathum isakral te puite le zui dikaten in khelbul antana sapatangin Jeremy zo minglua dalu ani bokani Odisha hian boira neu an nei wangin tlap dang rualin season bul antan theilova training session po an nei tlai ani club dang in February ni sompali ni sompanga ni sompruk chawa an match masaber an khelto line Odisha lam chuan ni somni pali khan an game masaber an khelve chawa club dang zong na league game ni an khelto line Odisha le Punjab te chawin league game khat an khel thuni soitong khan Odisha lam hian training session an tan tlai wangin match fitness an tla cham hle ti hriata an game masabara inter khasi nena anin ma chan tumpo khan duangin an tlan tamlova player te an zoi tlanga an game fight po an tok lo ni
kan Mizo player tero fakdu hrim wang lam nilovin ka hmudan dik tak kan soyanga fit lo do ma se an khel a hmunama a chan chu an skills a tha a an fing telani midfield a puite a tholok rem khop maya a passing a tha a finga a ball a finga midfield boss ani hotani forward lamani se isak ralte a chetam lutuk lo nine a che chuna ro a hlawm thina a hmunama team attack tina tu pone engponi se kan Mizo player tamna Odisha FC lampo season thataka mang turin du sakna kan hlan mole a top lam nei taila champion lai mohon bagana hian player poimo tak mai Mizo zinga mai ni lo India mai po ni lo Indian Super League ang huapo player thaberte zinga mi apuya aum veni apui hi season masa mohon bagan player of the season athan ani mohon bagan head coach Sergio Lobera pheichuan ISL-ah foreigner thren khatte aya apui hi that jok thu asoi chhuak hialani chutiang khop chuan kan Mizo tlangwa hi a thaina thiama team thatak mai mohon bagan player tharual phone khom na apo mun poimo changphak ngatani apui hi defensive midfielder ani forward tenga goal le assist nei du achi player ani lem lova amaro chu team khai pa attack le defense thunzom tu poimo tak ani chuwang apuya a khel that lo chuan teamin atwar pha thina a khel that le that lo kar a om lo kar te a hriat mane apui hian Mumbai City a chuasan khan hun engama chen chung chu Mumbai City lamkha antal boi pha apui a thlak zo tur apui a role ang play thei kha an lo ni kha khan midfielder te poimo zia atilang chiang hle forward te hi an goal le assist wanga fakhlo berde ni thin ma se midfielder defender le goalkeeper te poimo na hi forward te poimo na aya nep chuang lo ani apuya po mohon bagan tara che thazel turin du sakna kan hlane engponi se soitong khan tun din hmuna hian ISL-ah Mizo player somli pakhat ngot mai an oma thataka khela Mizoram tan mai ni lo India tana player poimo ni chho thei tura tanna chunjam zel turin du sakna kan hlana ni chuana top nan tak kan pakai zo nge Indian Football League a league sangber.2 Indian Football League IFL I-League ti kan hriat thin po naktuk February somni pasari sangni somni parukatang khian kheltran ani to mai dona he competition a hian team som anin eldona chung zinga team ni de chu Mizo club te anni dona ISL-ah FC baga kai thar chan mari FC po an lan dona ni chuwang tun season z chu Mizo te tan Indian football thang kan chhuakum lo ni se league thana khel kan Mizo player ten hlotlin na nasa tak changa season ro pui tak mang turin du sakna kanin hlan ani le ti khan tun tumatan chuan kan du tok le phot mayanga kan video te thra inti ni chon lo like kula kan channel hi no subscribe bok don nia thir tu le ngai thatu te in zawai chunga thinlung takin lom thu kan soye hun man nuam vekule